Инаш ҳам Россияда мешава, ҳам Тоҷикистон, фарқаш нест. 2022 думоҳа палисад д дизели максимални комплектация. Тамошо кунем бардоро ба нархи дастрас меонемуш мошинча камтар пробег дорад 2022 177,000 гаштагӣ. Леки комплектацияш максимални, коробка мотор ягон проблема нест. Тамошо мекунем манушко ледуски хошош ҳамачле дискачо резинош дага нест, ҳадиш намешава. Однушка ҳама чизош ҳаст бардоро. Без ключевой доступ, датчик слепых зон. Мошинчаро тамошо кунем, тарафи ақибша бинем ябор. Ина марҳамат. Беҳтарин ҳолада мегирем, иншолло ҳай мекунем. Рангшам ранги гизала чиргвардора, мақсад я борон морон занад. Хеле бо ҳам погодаи Россияро медонем ку каждый секунд ё борон мезанад ё барф. Багажаш лифт хати бардоро, мошинча серияда салон набинед чи хел базеба хона шумо бори я ҳама хулшага худумда болош полни алкантар эрейнежуш айжуш ан кондиционер дига ях мекуна боварки несидени ко ҳамаш бардоро кнопка хати управлять меша. Ин тараф пеjdani кнопка дора, ина зиг нашен дистотуна ақиб намекунем. Ҳамаш управлять меша, кнопка хати чи тараф боша чи тараф боша ба ҳазор сика када мезанем. Ина то охира меасидем кош ина и ақибаш бисмилlah. Ина чизе ки ҳаста ҳамҷани ҳамашушешамда чизе ҳаста иншалло хатиш мерава. Мегзарем ин тарафша бо тамошо мекунем. Масад дига вариантои палисадам дар кушид гап зем бардор мекунемш мада махсус шид. Ин ҳама мебелош тоза ки хишу салонша бардор кадоме буда ки соҳибаш хишу нигош кардира бинем. Дардеги пардеги нест, и кожаш уже мехапи худат мефаҳмӣ ки багатия ана бардоро обогрев охлаждени айдиим рядам ҳастай. Тамошо мекунем ай ҳарди тарафаш хатиш охлаждениушам ҳаст. Автоклимат контролш 100% кор мекуна. Далши инҷа хай ҳамаш шоди хишу болора бинем. Ина чӣ мегам панорамаи мобайн ҳастай бо люки пеш ҳастай. Ҳамаш дар ҷош. Акустикои крилиш мегам чӣ мегам акустикои зура. Ай тараф мебинем лифти сидени ай тараф ҳастай бардоро пассажири пеш кадоми пеш да мешинем дига кайф када меравада. Усинш бо бурен набуд. Мошинча кузов ягон унҷо кориш несте бардоро. Мегирем иншолло ҳай мекунем. Гуфтам ку 4 электропакет, ҳайма сидени, лифти сидени 2022 думоҳа. Ина марҳамат кунем. Мултируле ду тарафа, датчик дистанция, датчик слепых зон, датчик полоса ҳамаш ҳаст. Бо як чизи га нишон метавонам. Ина бакавоё шайку. Ина бикшем. Камераш бардоро. Марҳамат. Ранги ҳам бигем сортои баланд ҳарди тараф бардор бакавоё камера дора 172,000 пробег гуфтем. Экрани калонаш ҳастай. Задни камераша мебинем. Ина 360 градуса камера дар ҷош 100% ҳаст. Обогрев охлаждении пешам ҳаст бардоро. Автостоп, автопарковка. Инҷа дар автопарковкаш инҷа чӣ мегам партнер купеш ақиб камера абзор режимош бардоро. Электрони тахометр дорай. Спорт, комфорт, эко, смарт. Бо чия? Смарт, эко, комфорт, спорт. 4 намуди режим хати мерафта мошинча. Дута калид комплекта ҳастай. Не асфальт гавзам бо чӣ намераса бигем ку блэкбаршам дар ҷош мебилош тоза. Ҳамаша гуфтам. Ҳам чиз нафта бошун гап зем бо комментар. Ин карбоншо нагуфтем ку карбон задаги. Бародарҷуно кадомда дар кошид алоқа кунед. Ина энерҷиам управлять мешава. Энерҷиашам заряти як. ҷол бо буков як ҳар чиз мумкин биёбӣ. Саломат бошед, алоқа кунед. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум бародаро. Марҳамат тамошо мекунем. Mercedes Benz S-класс бачо. 205 кузов. Объёми 6,3 AMG нависондагӣ, неки объёми 4 конкретни 4 бензиния. Передний задний партроникоз 4 резин диска пачка бачо. Марҳамат тамошо мекунем. Битурбо машин. Я намуд вихлоп дора ки ҳамсоятона 1 этаж то 24 этажа дарди сар мекуна. Марҳамат. Даро без ключевой доступ память сидени мегум. Камера 360 градус, датчик слепые зоны, чёрный большая панорамная крыша дора. Из задней части машины бубинем бачо роҳат мекунед. Марҳамат. Чӣ гуфтем? 6 нависондагӣ, неки 6 нест. Ана 4 бензиния.
в идеальном состоянии пробеги машин 13000 бачо. Марҳамат рози гап чап ма тамом кунам, баъд заводид чӣ мекунем ки шумо гапои ман баъд дигар намешунавед овозида. Марҳамат тамошо мекунем. Оз ай программа бо дилҷигаршон нишон медам. Марҳамат дискачо резинчо шумо мебинед чӣ хеле фасоне. Пачка ҳам бо резино дискачо. Марҳамат мошинчо тамошо кунед. Пока что як комплект калид дорад. Марҳамат. Камера 360 градус, повторите поворотника. Безключевой доступ, датчик слепой зоны. Дорога ҳама электропакет, память сидений. Марҳамат. Память сидений 3-4 режим дорад бачо. Дар электропакет, обогрев сидений, охлаждение сидений. Машин 2016. Анаки заводид мекунам. Овози мара не, овози машина гӯш кунем. Бисмилла. Чунам хеле проблема дар кортон боша агар хеле датаи дон заводид мекунем бачо ҳамсоётон кавлес шаптон мекунем дар интерезошон марҳамат кунем касои хеле проблема дар кора муроҷиат кунем нархи дастрас хат иншоалло мемонем. Ассалому алайкум бародаро. Ами капан ҷаноз я обзори май даг мекунам бачо барои ки калид шудани момент оз дар даст монест. К5 2015 ба 16 2015 моҳи 12 яки ҳафти дизелия бачо. Пробеги машин 188,000 гаштаги. Машин дани момент ягон чизаш ягон проблема надора. Дани момент ягон кор надора. Машин капотш краска шудаги я бор хатиями крыло. Кам тарак отличаться кадеса ай кузови машин. Кам тарак уқа соз намефаҳмию, неки ба ҳар ҳол гуфтан дар кор. 4 резин диска пачка даро без ключевой доступ, повторите поворотника аст, болода панорама сиёи калони хушу дорад. Обогрев сидений, охлаждение сидений ҳамаш ҳаст бачо. Камера заднего вида, камера пеш, камера хафо ҳамаш ҳаст. Задни партронико ҳаст. Фарош хеле чиш меган двата полоса аст, кон хеле фасон. Я намо ном дорад, но фромӯш кардам номша. Аэродинамик. Марҳамат бачо тамошо кунед. Якта гӯштили гизалай бақаги дора. Ягон ҷош ягон задаги хурӯштаги царапини шудаги ҳам даже нест. Потолок шамине панорамаи калон калитош ози да даст монест. Что ки салон шашмон нишон метуне ки суратоша мемонам худо хоҳад. Касе да ки лозим бошад омада баъд бо сиёмкаи хуб кардан нишон метем иншоалло. Нархи мошин худо хоҳад плюс минус курси имрӯза хати плюс минус 5800 5900 меша $5800 $5900 бо доставка $2800 дига контейнер хати марҳамат касоне дар кор бошад смело метавонед ки обращаться кунед мошинча куклавория чихе гуфтем ами капот я бор краска шудагия баъд крыло дига ягон чизаш ягон чӣ шудаги нест ҳама 100% дига марҳамат. Ассалому алайкум бародар. Hyundai Sonata LF гибрид 2015 бачо. Объёми ди бензини чихе гуфтем гибрид. Пробег 142,000 гаштаги. Машинча ягон проблема надорад дани момент. Любой ҷош оз проверка кардам. Талшамеқа задам. Капота дари у параги ҷоиш вторичный окраска агия тамом. Машина аукцион ҳамун сабаб қавуқа чизаш ёда ҳеч кона намекунам барои ки нархҳо ё итак арзонанд ай сабаби ки ами ҳарҷоҷош краска шудагианд да машина бисёруш. Марҳамат. Ягон ҷош ягон проблема надорад. Любой ҷоша проверка кардам, ҳатто резиноша кандам. Марҳамат бибинед. Ҳама заводскои чизош ҳаста. Бибинед. Любой ҷоша кандаги проверка кардем, ҳолати салон бибинед. Тоза фасон, обогрев сидений дорад задни ряд. Машин ғайр аз панорама дига тамом наворота дорад. Безключевой доступ дорад. Ҳатто сидений водител чӣ дорад? Электрония. Марҳамат бибинед. Неҷошам кандаги на ҳамаша проверка кардем. 100%. Хали бридаги чиз кардаги нест ягонҷо. Марҳамат. Нехе царапино ҳаста пеши дардина. Тамом. Аз дальше пара нишон метам. Машина ози гибридиш кор кардеста, 4 резинош
100%, диска 4 хати, ягон жалиш намешава. Марҳамат. Чиқар гуфтем без қучои достов. Подсветка сер поён надора. Дар электропакет. Марҳамат ина. Там та торике. Сиденьё ҳама электрония 2015 бирка бачо. Ҳар тараф монитор, круиз контрол, 142,000 пробег хати, ягонта ошибка надора. Марҳамат, датчик антизанос, айҷа багажи ҳуй мешавад, маҳкам мешавад, управление руля дорад айҷа. Марҳамат, дохзои климат контрол дорад, духовкаро гарм мекунад, холодильник рӯхтан мекунад. Старт стоп, обогрев сидений дорад, бубинед. Охир бо охлаждение сидений ҳам ҳаст. Обогрев сидений, охлаждение сидений ҳар ду пара бубинед. Марҳамат, ҷои вход USB, AUX, прикурватель, як комплект калид, драйв мод. Нишон медиҳад мошин чанд режим дорад. Мошин 2 режим дорад, спорт дорад, экопро дорад. Марҳамат бачо. Камера задна вида, масштаб фасон, потолок молочный, камера пеш ҳаст. Камера қафош ҳам ҳаст. Сиденьё шагонш дрелаи хурсаи тандаги, шатазадаги, пучидаги нест. Ҳама идеальне бачо, марҳамат. Чиқар гуфтем духовкаро гарм мекунад, холодильник рӯхтан мекунад. Марҳамат, я фақат сарвусти мане ки чора шадидан дар кор ки айдаст нарава. Ина нишон кардам. Ҳама чиша проверка кардем заводской. Чиё мондаги? Обогрев сидений ҳаст. Бинед. Марҳамат. Ҳозир заводи кор кардисаст. Система гибридаш. Я выключил. Система гибрид кор кардисаст. Бенивад хушу кор кист. Изерикскон. Метода турики камта. Майда кор кардисаст. Лонжерону ҳама чош 100% ҷош. Ягон проблем, ягон чиз. Марҳамат, фақат як успет кандар кӯ бачо. Ассалому алайкум бародаро. Ҳамхоҳи мошини буз балаи барои болои кура аяқиби оҳу сир мекунад ку. Ҳамхоҳи мошино он каси дар кор боша. Марҳамат бачо. И бача Chevrolet Colorado ном дорад. Марҳамат, тамошо мекунем чихи гизалай бад воймаи бадай. Спокойно. Тагиш хатам будам, мегзарабге мешава. 2021 моҳи 11 и резиноша бинем. Чанқаи чиай. Марҳамат. И мошин электронный выдвижной подножка дорад. Дарша вы мекунед. Подножкош мехам ба марҳамат. Салонша тамошо мекунем. Гизалай мегӯяд да 10 этаж бошем. Ҳам хоб баланда паҳатки. Марҳамат. Ҳамаи наворотош хати. Касои дар кор бошам, хеле Колорадо. Метавонед спокойно муроҷиат кунед. Не бузбалара. Хушсиёи бузбала меган, куч хеле дар Инстаграм намира мегирем, хеле роиш мекунем. Не марҳамат. Бибинед тамоми ҳастиш хати мошина самом деле. Датчик антизанос. Исын, усын, тамом исын, ҳамаш ҳаст. Дига читор мефура бачо? Марҳамат. Кадом дар кор боша бачо? Пока что нақша намедонам. Яки радине ростига. Интересовать кунед, интерес боша. Нақша хатиам расходош мегум хадофа. Ассалому алейкум бародаро. Марҳамат, любителои элеф саната гибрид барои шумо инеата. Хундача тамошо кунед, роҳат кунед. Чашмакоша бинем бачо, 2015 солаи мошин. Ин мошин предпоследний комплектация, ғайр аз як панорама тамоми наворота дора. Мошин ауксион бачо, сразу мегум, нархшаним, нархи арзонай. Мошин ҳарҷо кориш аст, майдаг. Марҳамат, бибинед, на крили на пешиш, баъд на инҷош хеле бампер пешиш.
комплект резино плюс-минус 90%, бачо диска 400%. Бампер пешиш инҷаш ҳам хеле камтар заминда расидагӣ буда. Як ҷойгоҳ нами поён аст, ина марҳамат. Дидем поён. Ё пластмасса, ё детал нестан ки мисол бигем ки задагии краска кардаги ягон чиз дига не. Ина бампер қафошан инҷаш ҳам ҳаст. Инҷаш ҳаст баъд спойлерш ҳаст инҷаш. Неҷаба. Неки нархиш миллион бор стоит барои машина бачо. Марҳамат тамошо мекунем. Без ключевой доступ. Датчик слепой зоны. Повторите поворотника. Салони сипсиёй тозаи фасон. Картои дара мебинем тоза фасон, поёна подсветка сирх. Электропакет, сиденьё ҳама электрони биркаи дар 2015. Я заводить кунем, бо дальше тариф кунем. Марҳамат. I hard пара мультирул, круиз контрол. Ягон ошибка намебинем. Датчик антизанос, управление руля. Пастобаланд мекунем, ба чен дилтон газ метен. Старт-стоп, двухзонный климат контроль, духовка оригар мекунем, холодильник урхни мекунем. Марҳамат. Охлаждение сидений, ай ҳарда тараф аст бачо. Обогрев сидений, ай ҳарда тараф аст. Тамом наворота дорад, обогрев руля. Ина дига чӣ тор мефура? Зимистон, тоистон и аспак да шумо хизмат мерасона иншоалло. Дальше тамошо мекунем. Дута прикурватель дорад, ҷои аук, ҷои USB, дута подстаканник, ду комплект калид хатя бачо марҳамат кунем. Ду комплект калид хатя. Драйв мод нишон медиҳад, машин чанд режима, машин ду режим дорад. Экопро и спорт. Марҳамат кунем. Дальше ҷабо чим чиз дош будааст. Марҳамат кунем. Камера пеш аст. Камера хафош ҳам аст. Дальше мерем бо айҷо нишон медиҳем. Марҳамат кунем бачо. Насанд машинча тоза фасон хушрӯай. Камера зад навеча нишон медиҳем. Марҳамат. Тоза хушу 100% нишон медиҳад. нишон медиҳем чӣ тоза фасон. این ماشین گرفتین خدا خواهد یا پلیروف میکنین هم وای دردش انشالله تو زخ شوق میشه یورا ما کندگی پروکه کدگی برای شما رو که انا اگه زدگی وارد کدگی پایان کدگی جوش نباشه همون خاطر هم برای شما کندم برادر انا یورا بود چسبونده میشه پرابلم نیست داشت شما میتونید سیلینی رو میگه کسکه کافو توزه فاصون در دقیق خروشته کندگی نداره اینجا با این گفتیم فخر کنک داره اینجا دستون میمونه کافیکاتون در دستتون نوشیدن بریم مرحبا آقای چیز چوراش ببینید اوش همو کور نداریم این سیستم چیزش در جوش 100% بازی کار که سیستم گیبریدش ماشین аукцион چی خیلی که میفروشنشون هم چیز چوراش قطعی نشو برام کشنیرشون قطعی обогрев задний ряд аст бачо яъне хариф фурӯмӯш кунӣ бисёр чизи важне аст марҳамат не бачо состояние салони машин состояние техникиш ягон проблема надора абсолютно электропакета ҳама тамошо кунӣ бачо ҳама движение ҳама кор мекасад бе ягон проблема единственный чиз нами ҳарҷош кузовш кор дорад тамом аями сабаб нархи машин бачо $4700 мешавад $4700 марҳамат на кадом успех кард метавонед ба ними лав занг занед ман чизой дар шумо гирифта иншоаллоҳ роӣ мекунем боқӣ дар амони худо бошем F-дай лакшери бардор 2014 сол мошинча фақат якта парвижен дора намер ёки фариш нами шикастаги ҳамҷа дар меоем иншоаллоҳ қатиш роӣ мекунем ме пахтунишам ғалдаги дига бардор мошинча мегӯям як бор мешоем тоза мекунем полировка мекунем иншоаллоҳ ягон ҷои хеле рост кардана исуси кору бориш нест тамошо мекунем деталон бардор родной бо подробно кадом дархо боша гап занем мефаҳмонем резинош дискош лакшери гуфтем безключевой доступ 4 та пешти пеш безключевой безключевой лакшери кишид 4 та даро давочик дона бардор марҳамат ага тарафи пешти пеш любой ҷош X-Drive мешава дизели ди бензин дизели лакшери медонем бардор ки камтар камёфте нархош баланд масал багаж лифт коша хати ҳам кушода мешава марҳамат ин тараф шумо мебинед салони ахиба тамошо кунед салони сиёҳ салони багати меҷажда бо хеле штуркача загиам бадили хчон хайдаркуртон набоша баъд меканем ша ина бликбакси ахиб дар ҷош ҳаст абагрифо на ҳеҷ дурумагия бардор кор метавонад есе камтабад ягон устода мебарем мебурораша дига хай обши мошинча тоза ки хушрӯ ина тарафаш лифти сидени ёки
این جور هم چه دختریه لکشیروش هم میدونی که نه پشتوش هم تماشا کنه سیدنیکو دیگه خیمه شما مرحمت این طرفش ماشینچه اولاتش گیزاده بعد коробка мотор 100% کار میکنه ان شاء الله اون پرابلمش نیست بالاش دلیوکش درجاش 4 تا الکتروپاکت 2014 سال این سیدنیکش اینجاش کم تا میکشه دیگه روش خیلی همش پایداویه ان شاء الله موتیرول جاب فاتون و رول امکان میزنیم دیگه گلاگرامش هم درجاش هست پیش برسه اینا اکرانچش زدن کامera دوزون کلیمات کنترل خرید یک تا درجاش هست رو автостоп کروز کنترل جد обогрев памяти рул лифти рул همش درجاش هست داره مثلا ماشینچه اولاد چی گیزنده کلون در کوشید سخن کنین عیده سنتی یه بار طرف موتور نشون میدیم این اکوستیکش هم فراموش نکنیم اکوستیک خرمان کلون میشه اکشری آدم میدونیم که اکوستیکش زوره موتور کلون 2014 گفتیم آردارو اینا دیرکش هم بودینه موتور سپاکونی کار میکنه اون پرابلم های خیلی آوازی بشی نداره خدوم در کوشید باردارو علاقه کردیم ماشینچه دست نتید این چیزوش هم بیدین اولین کوش هم بیدین بالا گیریم میشه دانده بعد وزیم چه خشوچه ماشینچه خدوم در کوشید سخن کنیم السلام علیکم مفتیم بار پشت کن